sam Sara Varvarić, dolazim iz Omiša, studiram u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet. Pa ja se nadam da će mi naći vojsku prvo pomoći da se ja malo oslobodim, a isto to što ja zapravo stvarno ništa ne znam. Ja ne znam šta je D-dur, ja ne znam GIS, PIS, meni je to sve isto, tako da možda i nekako da naučim te osnovne stvari. Često u panici izmisli 100 bolesti, kao sad imamo nukleozu, upalu pluća, osjeća limfne čvorove svugdje, ne može... Sve istovremeno. Sve istovremeno. Teško mi je pijat pred prijateljima jer oni su uvijek nekako, kad me ništa ne pitaju, hoću početi sama piva bez veze. Kad me neko onako, ajde sad, ajde ovo, ajde ono, ajde Sara, ja onda ne mogu, jednostavno sila se priznaju, baš ne mogu. Kad budem izlazila na stage, broj će mi poslije kuca srce jedno 300 na sat. Onda ću ono razmišlja, a ja sam sad dobro stala, no idem progutaj još samo jedan put da mi ne bude suvo 100%, onda. Sad će oni početi, ja ću početi nakon 5 minuti, falit ću cijeli tonalitet, 100% će mi to sve biti, a šta ću?